Yonke into lenikhuluma yona iSouth Africa vele iyadzinga ukuthi ilungise le live. Silimoshile sibantu bokuchamuka man. Mina ngafika la eSouth Africa ngino 11 years old. Ukufika kwami la eSouth Africa. Kwathi after funeral uma siceda ukungcwaba umamami kwaba no-uncle wami owangithatha weza nami ngapha eSouth Africa. So uma ngibheka yonke lento uma ngikhula but ziningi izinto engizenzile lesibad kakhulu la eSouth Africa ngizenziswa u-uncle wami lakhe ngibese ngayithola i-freedom ngasicalela eyami impilo. So into eyenzeka la eSouth Africa angiyiblame. Okwamanje mina ngihambile ngiseMozambique ngifike ekhaya ngathola kungasekho ikhaya lakithi sebayenze ibase emasotsha but ngimanage ukuthi ngithenge esinye istand cause yonke into leyenzeka eSouth Africa simoshile sibantu bokuchamuka man. Sesingamane sinblame simoshile kaningi. Simoshe kakhulu futhi mina ngingenile izamazama ngingena umgodi singenela abantu engiyi-witness yaloko ke even though noma manje ngingasayendi lento leyo ke but iliciniso thina abantu baseMozambique siyamosha especially uma ungenayo i-passport. 95% wakhona basebentela abantu ukumosha futhi uma ungavimba letimova lesihlala sithi crossisa lethu uvimbe letimova usesh tindoda ebantu lesithi crossisako futhi indoda ebantu lesithi crossisako ungabona kucrossa as like something nyana umbhede ama-scooter lawa bodebona siyawatshontsha tiningi tinto lesithi moshako la eSouth Africa. So vele niyadzinga ukuthi sinike iphisi nilungise live lenu. Angeke ngithi ngiyayimelana nayo lento leyo. So ngingilomunye nami lobeka ubufakazi ukuthi hayi lungisani live lenu bafethu ngoba nami senginabo bantwana. Uma sengiyochubeka ngithi ngiyahlala la eSouth Africa ngifuna nilungise live lenu sho ukuthi ngithi mina labantu abamlaba la eSouth Africa bachubeke bacinzeteleke. So angivumelani vele nawo lokho. Mina ngihambile ngepeace ngikhuluma nani songiseshokwe eMozambique ngifike ngayithola ifamily but ngithenge istand esisha manje ngiyayakha ngihlala emjondolo njengoba sikhuluma manje. So kwangathi yonke into leni yendawo inkosi nganibusisa nilungise le live limoshakele abantu the next generation lekubo 2035 angeke